ole voin hiram tuklani somni pakhat ni lai ni ani a Mizoram State Assembly budget session nei me kani awangin hemi react video te hi kan hanti chua ve wangin voin lama international news kan ronda chua hi athui vak don lawa min lo hrathiam don nia khovel buaina chuan zia omlam alapan thei lo ti in bulhan tran phot mai tiang Israel buaina te Russia Ukraine buaina te Red Sea buaina te chuan zual lam apana mati mai turani Houthi ten Israel long an be lain France Navy chuan Red Sea chunga drone pani an lo ka phlave bok France Navy chuan Yemen Houthi helten long an be thin na tuipui sen chunga drone pani an ka phlani in Paris a Defense Ministry chuan an puang France Navy chuan he hmuna hian frigates pani an da thu an soya Thotran ni le thole ni khan Yemen atanga lo chuak drone manga be pui thlak na tam tak Red Sea a hian a thlenga hemi hnu hian mi hring tel lo thlona panni anti chiani in Ministry France chuan an puang he be pui thlak na hi European Union in Red Sea long te ven himna atana naval mission an kalpui hnu ni khatna thlenga ni a Iran thlo Houthi te hian Indomeka hian Yemen ram mipui tamna hmun chu an thunun mekani France chuan he hmuna hian Alsace frigates air defense capabilities te an da Languedoc anti-submarine frigates te chu he hmuna hian an da bok Languedoc hian ma in December thla khan mani in Venan Red Sea drone pani aloka phlato bok ni in Foreign Ministry chuan an puang bokani Tholenit lai khan Houthi sipai thu puang tu ya he shari chuan melma American indolong engemozat drone manga an bei to thu asoya he pol hian Red Sea bula Gulf of Aden a Israel bungrop hurlong MSC Silver chu missile mangin an bei tian soya Israel khothlang lam khopui eitat chu drone manga bei ani thu an puang bok Yemen a mi hring tam na ber bial thunun tu Houthi te hian United States, Britain le Israel nena sumdon na lama inzom na nei long te an bei thin ni in shipping le insurance source te chuan an soya hei wang hian company then khat chuan kong dang an zo a Africa chim lama kar ni chuang zet long kong thui zok an zo angai pha ani US hian he hmuna hian naval coalition na kai hruaya Yemen a Houthi target te chu phubalak na na beya Britain po hian Houthi be pui thlak na kalpui ve mekani Tholenit lai khan Houthi te hian dar kar somni pali chungin long pathum an be thu an soya chung zinga chuan Britain a register Rubimar US a Sea Champion le Navis Fortuna te po an tel Houthi thu puang tu Mohammed Abdul Salam chuan Tholeni khan exa aron posa International emo European navigation a hian aggressive operation a omlo chung chuan lo om lo ti na ni chu wangin Red Sea hi sipai manga ve angai to lo ati Tholeni khan US sipai MQ9 drone chu Yemen bula Houthi helten an kap thlani in an soya tun hnai thla engemozat chunga nitin deuh tho he pol le US sipai in kara ha aya mit ti a tit for tet in beina an nei thina hetianga MQ9 drone an ka thlak voi ni athlen na ani November thla khan MQ9 dang Houthi te chuan an lo ka phlato boka sang ni som pakwa khan he pol hian drone pani an lo ka phlato bok Yemen Houthi te chuan February ni som pakwa khan Yemen a Aden longchol mun pan tur Greek flag nei US ta bal carrier MVC champion chu anti-ballistic missile pani mangin an lo bei to a US Central Command chuan hemi chungchang hi an ron puanga missile zinga pakhat chu longbula apuaka hei hi mi hring puina nena inzom ni in chet na te na wathlen ni in CENTCOM thu chua chuan a soi heti lai hian IDF chuan nimin khan Gaza Strip marlama indona sipayan chan le to tian puanga Hamas laka ground offensive sipai thizat chuzani somthum pasari an kaita ani Israel sipai thi hi Staff Sergeant Nahal Brigade 932nd Battalion athok kumsom ni pakhat mi Abraham Yovogen ani Yovogen hi Hamas operative tenena nin beina Gaza marlama bawral
Hellam anti-tank missile ka na awangin Gaza marlama 932nd Battalion sipaile 636 Combat Intelligence Collection Unit Reserve pakhat chuna takin an hliam. Gaza chimlama Givati Brigade sipai pakhat chu bompuak wangin na takin an hliam bok. Thlatam tak chung chu US President Joe Biden chuan Gaza Stripa Hamas in Israel bai mek lai hian Indo lai hian tranpuina thon turin hau salo ngen towa Congress point hei hi an soi ho tuna tei bula mek bill hi karmasa khan Senate in bipartisan vote in lo pass towa dollar tluk la ding on som pali vel chu Israel hna pek turani hei hi foreign tranpuina foreign aid bill dollar tluk la ding on som ko panga chhunga tel turani a tuna chuan Biden hian Republican kai hroi house chu he bill pass tur hian anor ta mekani bila sum tamzo khi Ukraine tranpuina tur ni in Russia beilet na tur Indona Ukraine puidona atlem zok su Taiwan ta ni in Taiwan po hi Chinese ne na buena nei reng an ni a China a beilet na tura amamo aral thuam le thil dang man na tur ani dona ni heng zinga bil dang chu Gaza a Palestinian te tan mi hring puina tur sum pek chhuat turani Mase US atranga sumron kal tur hi Israel puina tur hi poimo hle a kumtin US hian Israel hne na sipai tran puina dollar tluk la ding on thum point paria ta petrina heng apek ai hian tuna apek tur hi alet thum vel zetina tam dona Israel indo na chu thlanga chung kalpui ni to in azwal zela moti mai turani a Israel hnunga US chu ading chhun zom zela ni ti he an sumpek tur hi anati langani US funding mamo na chiang taka soitu Ukraine anglo takin Israel hruai tu te hian van tlang ma atran puina hi an dil ngai lo thunga defense specialist te chuan Israel hian a poisa hi adong ani chuan October ni saria Hamas fir fiak sang telin Israel chimlam an ron baya tanga tran Gaza he Indona hian man ani lo mai thei tian soya chu ai chuan sum tam tak chu ral thuam chek khol na atan chu baka Israel chuna kin local Lebanon firfiak Pol Hezbollah nena Indona lian tak nei thei mai theian dinga chu Indona turatan chuan a in buat sei angaya chumi atan chuan he sum hi an man an ringani Israel ta na sum pek tura tanga atam ber man na tur dollar tluk la ding on nga point pan hi chu missile le boru ka tanga lo dang ron kal lo ka thlak na tural thuam mamo leina turani Biden administration official senior pakhat chuan Jewish Telegraphic Agency hna tranpuina hi matong dang clear chunga ruam manani thuwa soya matong dang ati hi Israel le Gaza chawni lovin Israel thenom Israel ron bei thei tur chumi clear rana tranpuina inbot seina tur chungchanga soina ni Israel ram ria thil thleng tur na sa tak ven na turemo dodal na turemo chu tiang konga inven na anei theina turani hei hi Israel in kil tina tanga Indona amachon multi-front wara a inven na turle multi-front wara tana a inbuat seina atan US sumpek tur hi apoimo don hle bokni in official chuan Jewish Telegraphic Agency a hril dollar tluk le ding on nga point pani carve out chunga hian dollar tluk le ding on li chu Israel Iron Dome missile defense system atana sword range anti-missile system leinana ni dona David Sling system po funding a hian atel don Herald thuam hian mid to long range missile a intercept thei dona mun lai hol le mun hlataka tanga ron kal missile lo dang na tur missile lo ka thlak the na tur ang chi ani dollar tluk la ding on khat point pani dang chu Iron Beam matan man ani dona Iron Beam anti-missile system siam na tur ani don hei hi Israel hian a buai puya siam chho me kani chu system chu man ani thei huna chuan laser mangin boru ka tanga hlo drone mortar anti-tank missile le rocket te thlona thlengin akap thla thei don ani Israel in nasataka Hamas anor chawta ka wangin Hamas rocket ka chu atam zok atop towa mase heng missile defense system te hi Hezbollah do na konga apoimo don hle a October ni ria ta tangkhani Israel in rocket akap trana hei hi Hamas in Israel an bei trana tanga Gaza indo na trana ni Gaza indo na tran ani atanga ni khat nuwa ni in khat tangkhani Israel le Hezbollah te hi an lain bei rengani
Hamas ho an chaw rau towa an missile ka po azoi tran towa mase Hezbollah nen hian lian tham taka la in ma chon thei an ni awangin US sumpek hi chutianga tana in buat seina turani Hezbollah chuan an bei pui thlak na hi Israel ti boina le Hamas thlopna ani thu an soifawa Iran chuan Hezbollah chu a bei pui thlak na chu all out warata na ti zual lo turin indona lian zoka chantir lo turin angen fo mase indona hian mi zatam takan thi towa mitam zok chu Hezbollah fighter te an ni boina zaw zok lo tak chu lo thleng ta me ka Israel chuan kar masa khan Lebanona air strike anaya mar chakho pui safeta rocket ka ani nuwa meiche pakhat athi Israel hian Gaza atanga Hamas fir fiak ta pai chu atum mek lai hian Hezbollah hian missile ral thuam thazok nein mar chaklama civil mi ta tan chuan hei hi a hlo hle Hezbollah hian Israel hi an bei buai renga an chet na po alian chhotel telani Israel official sang berber te hne na tanga briefing dong thin think tank Foundation for Defense of Democracy sa Vice President Jonathan Skanzer chuan Israel chuan Hezbollah hi missile nuai ni thleng anei zinga mun thuma thena mun ni chu Israel mi pui tamna mun aka phak don ni in an soya tin Israel chuan ramhla jok yemen atang po in missile ka chhun zom zel ama chhon thei bok chuwang chuan chu tiang lo ka thlak na interceptor mamo na alian hle indona chhun zom zel ani awangin Biden administration chuan Israel chu Palestinian civil mi te nun na hum him tur le Gaza be pui thlak na chiang zo ka mang turin na nge na he indona hian Palestinian mi singni sang kwa han thi towa singni sang ko chuang an thi to ni in Hamas in enkol Gaza Health Ministry chuan an tar langa an chin chia dan fin fialawa chuan indo mi le civil mi te chu clear ran an ni lo Israel chuan thole ni khan Hamas fighter sing khat sang ni zet an ti boral to ni in an soi ve thung December thla khan Biden chuan Israel in Gaza a bom chu mi pui le hel clear ran lo ani thu a soya Israel chuan Biden a comment chuan soi se la Gaza a silai me pu ani hian civil mi te hum him turin ma an la thin tian soya he bil hian Israel ta naral thuam mamo ngai tuana atan dollar makta doi zariat pakhat point pali ada don boka Biden administration official chuan he poisa hi precision weapons a man turani ati official chuan Israel hian unguided missile hi adu lo ni in asoya kumsang ni somni pakhat khan congress chuan mei thla khan kar ni chung zet boina a chhuan nuwa Israel in Iron Dome system ati pun thainan emergency funding dollar tluk leding on khata ruwa manani tunruma hian Israel tan indawa chu atanga thlatir lama khan US chuan ral thuama tran puina tur lo puang towa indawla ya man thin system te enkol na tur dollar tluk leding on thum point panga potel Israel in kumtin US atanga dollar tluk leding on thum point pariata don atanga sum anei chu indawla ya ral thuam Iron Dome ang chia ta na mang meka Israel chuan heng sum adon tharte hi chu tiang thil poimo berber nei theina na mang zel dona F-15 le F-35 thlona te ti changklun na tur po he poisa hi an tel dona ni Olevo in chu khati zong khani mai sela he chanela hian khovel thu thar indo thu thar te kan ron puang thina lo ngai ven le lo ngai hlu tam takin om thin ti kan hria a kan ron ti chuak zel tura ngai la kan hatho min hlut saka min lo like sak tu te chunga lom thu kan soi non le ole thu thar ber hria theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia